Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana in Sem TVGH. So, what friend me Adjoa searching him. Negative 0/10. I didn't hear. Then I buy why. Yes, she knew how buy why. On bay who day on yebi. Young man, then why the abo. Then why the abo uncle. Uniform near the Yankalana and it's your school fees. Or more young lights bill crankolana and it's here. Lights bill prepaid crankola or more a SS. One it's ya akufa do time obi and tiebi. Obi and tiebi, maybe from 3. Or from 3. Or better was this year. On your in fact, Netjuman and Shane said they are feeling or best son agenda, I don't know. But on city Na Ghana so for no so minim so omo ko omo pai bo no so omo mi omo minimu an Nyankopon ti o se dan yi na we so aba me ba mama me fa nto Sam Kranche ankra wenie nti we wie ya na no so aba Yeriko yenenim because almost say sebe our gift of singing into or testing singing Yerin sign yechia rado Yeriko yenenim kunimbi yeah oh my god my sovereign God, the battle is yours. Save your child and leave your child to where he has to be. No weapon, no devil, no government interference will stop him on this journey. Now, they are not yemi hine ekurobe ubempa. One more table for air bompa jana. Please, I have something to say. No, Mr. D. Okojeya, I can say chi. Na kwasi anka wonka twinka de na abeka de na esie he has to be to say na me abie say aban no ebe tata no nti say ye bo no ho ban nti asofo no mama ye mbo no ho ban hey settings penny asofo settings ye use so for the na real vote na course na kum chacha no se na siakwa na bua bi sa no na no nsuo mama sa no kum chacha no no su di na nado atem cause abeye fo na wo di samira atem cause abeye fo party ni wa hin okoko defend no e ja o mo ho na se na nado fo nkwasi akeka nko a na mo ye settings na mo dem an yes, that is Sam George Butu ho. She anointing warrior ye wa study them woni na agu no so. Na yedigu wo so no no mo se koye adwuma bi o. Ana Sam George nim se no mo se on koye adwuma bi. Ene wo no president say asofo no mfa sabi omuni twa ase bi. The command tokwa ni na ba ya asofo ni bi decide so me ba be kasa ne say. Sika ye dem a wo no binom say so because adwuma o ma ye no do so. And I'm a hammer so patron say your contract near call your mom woman and power. Me ba me the mobile to baby. Minimum way. Men sign a deal beyond signing and signing the china. And tia no now can you know. And a binum who said there be Aquana use yen. Ed the yaji vote to ampa. But to mean takran because Utia oka. John Mahama paid you for your service to tell your church members that if you bring MPP, gay is going to happen. What the end is about the iron yet. Now I can't know why. Was the one tear says that John Mahama said one sign. I don't know about that. Me there be may you know me paper no way. Let's clear some things. Medin can I establish say John Mahama will pepe bi. Say bill be best set here. Or no na wa be mu or power no. Obetumi ayeden. Obetumi ama omo de sa bill na ba mana sign. No ye one. Now,
clergy for no omo how ne say ah bibisa asem omo how ne say me pa cho omo kai bra Mahama winning election no samo kai e bra jo Mahama winning election no samo be kai a asofo e ko ho se ye kotia no meboa e de na jo Mahama ka kire ho jo Mahama ka kire ho say ono no onye ni say asese ye kwachi se mra bi ade say ayi sebe LGBT ana meboa e za no ka kire ho kese sentence mu kwaji musika so amu ntwe mu nkwaje mudi bejimi Mahama say mo ye moa Duncan Williams Mahama say men kan to say wa kwasi ampani Wingam also wa boa Mahama say asofo amu Ghana amu ko support ni na amu ye jimifo na oyusu mu de mo je power owie esu no tu amoka mumu bi wa mamu board ma mote so ntum nka mo nkwase anu ntum na mu preach mo nkwase asem no na munya na how no rule because mo ba ho no owi ni ye kura na ye French no o ka kire mo say won sign o ka kire mo o say won sign odi ya no to nchen a Sam George ni ablakwa ye de nsane eyi ni na agu omo so say omo be ko LGBT and mo no omo ba ya 120 days omo be sign omo ba ye 2 years mo no omo kwe e de na omo sign ye sign hwe na wo so wo ye Ghana ni a wadwene ye adwuma ye mfa NDC MPP ne to na afezu ye san fa nyansa ne ye adwuma erudite Ghana for call UN na ye passive vote on side trumu. What did Ghana do? Did Ghana vote? Wingam for Muslim de wet Jimmy Timunim said John Mahama yusumo. UN. Okuja top blocker. And some George no. One mu call UN no. Did they vote for? Do they vote against? No. What did they do? They abstained. So how do you think so? Be or no choir or no abstaining, or no more than ever say trumu. Sabi, all about good trumu. When can walk at ya 1 yene. Kofi Kwasi Edroman yene. Duncan Kotokuo Boto Williams 1 yene. Okra de mini cries they say crowd gene crazy so. Because they say diaper in our body diaper na the edge na we preaching. Kwasi asemo ntino. They say Jimmy na ama sabi wiki more. So na sabi what paya boy. Empire boy na agina sare no so aye sebe waye ni atro mudi ye anya adwuma wona na yesi ye be che o matum o madisika afasika e wokrom anyina di Ghana fo abehunu sasa na ye nkwase abohye e na o mo hye Ghana fo anya adwuma enti ye nhyehyɛ agenda foforo na ni nyina ne se ye ankasa NDC fo ye nim ye chidi fo se o mo de sabi utwa ne bati kro beto aba na samaye na mo nkrofo no mu bia sabi ya beto aba onyina bonkum nyina nifa na wono de ohwe ne ye kɔɔso election foforo ye twa mu na wagina so ato na aba no sa nkrofo no ye nimpefe se ye create third party sa third party nkrofo mienu a ye bai every MPP mu na bai eye dan yo mu wachidifo na yachitafo wo MPP mu enti the more na omu vote ni divide no ebe go against MPP party ama NDC ya take sa advantage no asa. That's the main strategy. The base ya eba esujina bibia ni hobie. The base intimi merene sabi election wo krom ha nemom eye NDC agenda omode ba ya wie ba omi ahu adwuma ye ntimi mfa atoro mfaro ne biem bibia ni ho ebetimi aye enkramofo nkwade ye koka kire omo se Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia onye kramoni oton ode club ena repreko no sankwase asem ye ntimi nkoka ne nzongo biem eno ma ye kone na musiremu kan ye ntimi nkoka biem enti yensati agenda foforo agenda ni nyina ne se yemmo yenshan krofo binu machi no mun create third party na yankasa yenyusu ye communicators no enya ho adwuma ma wo mo na end divide MPP for vote ton asa mezi mi square me koye no me koye NDC party na da ho na ho adesua na me kosua ye NDC ubusa John Dramani Mahama no kro be ka se akwada ne de nya me anim no kure ne ye
ye tirimo adwene ne ye susu ne ye hye ye kokoa mu ye dware ye dwaye ne ye bia wo de ba bontene bibia ni ho the base bibia ni ho ne me ka kire wi tirimo ni nyina no tirimo ni nyina na me ka kire wo ne no enti nuoma ekosu nyina me se ne ye hunu si ye hunu ajakoi ube hunu nkroforo chen sei hyehyɛ akire enye saa mpanimfo na amu musiko NDC party bekwa akowurawura nkrofo no mu bi wo krom ha mu edi sika pulu omo aba bontene amu omo adi MPP ho adanse no abedane Judas etia party no. That's next agenda, billions of dollars any ade be mo omo adi kwa ye wo krom ha. That's new strategy ever. Entimi ya tu ababa omianya ya na namse ayeka enuoma strategy foforo beba na nyametia sidie na nyankopon na yen Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia. He is the next president of the Republic of Ghana, inshallah. Nyametia se yasu ya nemu beko no boot for boot aya dwuma den pampe ama Bawumia bedi mampani omo ha unyina ano no ne vice presidency aba aswo enkwade eko suku kwa enne wote wodemo electricity ene nuoma bia yenya free Bawumia so yigate enoma bebre Ghana card we oma husa Bawumia adwene ne ya purely digitalization enti ya mane kwan na meseye party no enti kwan bia befa so ne ya ma Bawumia medu oman we yanimu ya befa so na moboa ye mubi moboa ye be preachi enoma pa ewo Bawumia mu ne ne Bawumia betimi aye ne Bawumia tirimu pa enya nkwase aboshe enye boshe hunu emeti akuafo kokoko so emfa akuafo kokoko nkoto private jet na sabi ebe boa Ghana timamufo ne adwadifo ne akuafo na apagya oman we ede yasi brane eno ho adwuma ne yebeye bibia ni ho ebetimi aka ya hyeda me say Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia, inshallah, he is the next president of the Republic of Ghana. Nyametiasi.